gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbalin mo't na naparikot ni Tuyang ni Badong na. Apay kumaaparikot na. Agsakit ka din aya ni Kabadong. Imbag pa'y kanuno ag gurigor, tano maimbagan ket ag trabahon. Saan ka din nga agtrabaho ni Kabadong? Saan kano ang makatrabaho, takanayon ang nabartag. Ay, naglukon. Agpayso nga ron ti damag kaw, akanayon ka no nga agbartag. Iso ang masuron ni Tuyang. Di na mapantulungan ni Badong ijabang kagda. Ay, bayaan man tapagbagaak to no agkita kami. Kasimat ni Marituyak. Naa, nagmayat ket ti biag mo don Badong. Nabanuga ka naggapoy jay bangkag. Idento tadda ka dito'y ruwar ti balay anak kailad. Agilad ka mo ano ket mo. Sumadao ka. No agiladak, kasano ti mula tayo jay bangkag? No naimula kit nagtubaw. Di agbiag tumita. Naa, apay, ruot, ano agtubaw kat makamong agbyag. Ay nabadong masapol aga ikan ti ruot na, kan sibugan no saan nga agtudaw. Aramidam ti kayat mo nga aramidan. Hindi na kiramaraman. Na, apay kumadi ka iraman. Anya ti kayat mo asawan. Siyak tagtrabahaw, taagbartek laang taramitaw. Kasta? Numabal ka, di agbartik ka may. Alaman nga raw. Tamakita man no anya ti pagbanagan taadwa no mabartek ta. Maray, lakwan nakman iti basay. Jay dakkel abutay. Itaman pa'y agumatang ka iti basay. Imbaon na kakade ni Badong Mau. Saan maray? Padasek man mo ti uminom no anya ti marik na ni Badong ko no mabartek ka. Ha? Agbartek ka mat, Maray? Una, kita man no anya mo ti makunana. Madinsamod day ta nga aramidem, Maray. Mamartek lang nga roda ni Kabadong. Sakit, agbartek ka mat? Una, tapno parehas kamay. Ay, awan makitak anasaya at nga itden na day ta nga aramidem, Maray. Tay kunadan, abiddot lang nga rodan, aramidem mat. Makamuditan maray. Makapasoron mo nga may. Tatabadaong. Anya ter aramidem dito'y kapilya. Awan mo't misa ita. Nakita ko lang nga may. Ti nagdadakil aribultaw. Ti santaw. Di taunag. Asino ka di dayay? Ribultaw ni Apo San Jose. Iso ngamin ti patron saint tayo ditaoy. Anya Petron Saint. Iso ti mang protector kada tayo Taas asidag kini Apo Diyaos. No adda kaya tayo akid dawan kini Apo Diyaos. Mabalin tayo ti agpatulong ken kuana. Ta iso ti mang ikakaasi kada tayo kini Apo Diyaos. Kaya't mo asawan, agpatulong tayo dita kung kuna maribultaw. Ni San Jose nga akin ribultaw ti pagpatulungan tayaw. Sana dahi ta ribultaw. Denggan na nga tamay, tidawatan tayo. Di pindi matano niya ti dawatam ken kuana. No pagsayaatan ay kat ipaay na. Ay, imbag ta nasabat ka pare. Apay ka na yun mutin ang nabartak ka? Ay. Kanya ko mati pagparikotam nga, no nabarte ka paray. Ha? Saan mo mga arak ti ninumag? Naa. Ginatang ko may. Apay nagmadimot ti panagsungsungbat mon. Apay ko mga ama di paray. Gusto may tinsungbat ko Di ka kadimasyan ka ni Marituyang. Di mo to pa'y tultulungan iti trabaho na. Ay kayong katulungan ano maasi ka paray. Nagbastos ka dahito yun bartak ta. Isak pa iti ibaon mo, mang tulong iti asawam. Kanya? Ha? Ika ka di tulungan ni Tuyang ko iti bangkang may. Ay, bartak ka talaga. Di mo amuti sasawam. Panawan ka man langan.
Apay ngagdardaras kan nakamisut kaya wangkail. Ay masurunak ka ni pare Badong. Nagsabat kami itay, maditisungbat na. Anya ka di timbagam, kan anya mati sungbat na. Saan ko kano nga arak tiin inuman na? Ah, pudnumot nga minangkail. Na, Ginatang na mait, saan mo matakukwa? hindi imbagak amasyan ko makanito yang tatulungan na iti trabaho. Sa bali man ang tisungbat na. Anya nga tinsungbat na. Sakit di ka na, titumulong ka nito yang idibang kagda. Ah, mayat kayo ka di mapanmang tulong ang kail. Naglalay nga day ta pare Badong. Sakti mang tulong iti asawa na. Imbay mo't gimatang itay ni Marito yang itibase. Ta uminom kanumot. Agbartag ka di ma, kas ka di Badong na. Ay, kasta mo ti kunana. Agbartag kanumot, tapno agpada da. Kasanaw no mabartag da adwa. Ay ngam masursuron, di imbay gimatang. Imbag no saan dang agapa, inton mabartag da adwa. Jaklam mo Madinsa. Kaslamaday. Ay, wen, uray siyak nga road. Ada atap kong ada maday ang mapasama. Tuyang! Madaka ka din ni Tauneg. Apay ko manoadak dito'y unaga. Salbag ka, Bartak. O may kamanta paramanan ka. Naumakon ka, Bartak. Lukat ang tiruangan, tao buti ka. Doon kaya tao may kapailukatan. Saan mo ta nakatarang ka rita? Kung tara man lang ang tiruangan, tamno ang lukat. Ay, sinalbag ka. Dinadal mo tirot-rot ari daw. No, di mo magkayat ng lukat. Di kinugtara ko na. Agoray ka man, tay pariknakan ka. No kasano ti makugtaran doy. Alay ko. Kinugtara mo tante. Nagbayot tante. Anay, napisit sa matinday. Sige, dua akong sihal. Ang ter-ter-ter kamatan ba daw? Apay ngay. Sinalbag ka. Ayan tay sinturon tablatan ka mamay. Ay, saus, mapanalain ti sinturon na. Ay, tumaraya kaun, dili ka down. Ay. Ay. Apay nagtartaray ka. Ay, maray, pag nga asiman, agyanak man pa'y dito'y balay mau, ablatan nak ni badung ko iti sinturon na. Na, agad arak ka. Ay, nakainumak itay, ngam na usawa nak maray, gapo iti butang kaw. Aguray ka. Agyan ka dito balay ka, kunam. Un ko mamaray, uray sakti para lutukan para inaw, uray aglaba pa'y Apay, kaablatan na ka kunam ni Badong Mau. Kinugtaran na nga mintiruangan may, iso a kinugtarak mo't amaray, jay mo't singi na tinakugtarak. Kinugtaram ni Badong Mau. Huwag ta masurunak. Idi kwan, agtirtiritir mo tan iti sakay. Amangan kanununapis ay. Ay, mala, ingka nga rod di taunag. Saan ka nga agpakpakita? Ta ibagak nga awan ka, no umay agdamag ditoy ni Badong Mau. Apay nga kukurot ka pare. Anong nangyari? Ay, awan ti bagas mi pare. Awan ti aseng, kan amin ay. Kang runaan na. Awan ni tuyang ko pare. Impanaw ayan ni tuyang. Dagiti kunam nga awan. Ay, sana pare. Ah. Idi na barte ka, kinugtarak ti ridaw may. Gaputan na bartek man ni tuyang ka. Kinugtaran nak sa timaray. Ha? Di mo tagawid ay. Day tatay kun kunak pare. Bartek ka lang amin bartag. No sana sumangpay, akit saan lang ah. Ay, namang kida ginumanay. Makaala ka iti sakit mo no kanayon ka nga agbartag. Pangbiro ka nga tayan, ituyang ka. Kaya kararag mo tag subli. Ikararag.
Ay inamangarod agpatulong iti imbaga ni Kwarog Patron Saint ni San Jose ka na. Ha? Karkararag sa mo tintatabadaw iti sango ti santaw. Ay, umasidagak man. Tadenggak mo niya ti ikarkararag na. Apo Santaw, tulungan dakman. Kidawam kini apaw. Tapno agsublin ni tuyang ko iti sidong ko. Awan ti agluto iya balay bay. Pangasim ko talawlawagam ti panunot ni tuyang ko. Tapno agawi dahin, apaw. Ay apay nga umis-isem ka Kwarog. Nangag ko ti kararag ni tatabadong angkay. Anya ko matinanggag mo akararag na. Agpakpakasing agsubli ko man ni nanatuyang. Ay, uray ka na yun nga agpakpakaase nga agkararag. No, di na ikatanti pa nagbartek na. Kasano nga gawid ni Marituyak? Uray ko maano sana nabartag anapan nagkararag. Ay na, adamit lakin ko na ti pa nakasolbar ti parikot na. Isardeng na lang, ti kanayon na pa nagbarbartik na. Ay, inton makita ka mapan manen ije kapilya. Mapan kunto manen denggay, nuan niya manen tikid dawon na. At manen ni tatabadong dito kapilya. Ay, denggak man nuan niya tikid dawon na. Amin ngay may nagkidaw king ka. Ngam di na mo dengdengay. Ikang kabay iti sumagmamanungal daw. Tapno kasyanda. No saan ba lang agsubli nito yan ka buraking kan? Ay, saan tatabadaw? Saan nyo aburakan day taribultaw? Dakas. Apay kidiasan ko aburaking ngay. No di pala agawid nito yan ka. Agawid kayo kitdain. Umay kayaw, takaduan kayo nga agawid. Saan nyo kumapagaramidan iti dakas tiribulto ti santaw? Agawid ngam tayo imbagak. Umay kunto burakay. Noon pala nito yan ka. Delikado nang kay. Ha! Kuna ni tatabadong nga burakan na kano tiribulto ni San Jose. Ay, Saan nga agawid ni nanatuyang? Anya ko matibasol ti ribulto ken kwa na. No, saan nga agawid ni Tuyang na? Mga no paypayson na timbaga nang kay. Ay, saan na mabalin? Kinaawan respetaw. Iti ribulto, no kasta. Sus! Imbaga nga rutkin kwa na dakas timang perak iti ribultaw. Sayang jay nagdakil a ribultaw no peraken na. Adadaan ka rin madadadaal aribultaw ni San Jose. Ta sukatan pidakal aribultaw. Ta mga no paiso na timbaga na no mabartak. Ayan tidaan kan madadadal a ribultaw. Tay nakisukatang kay. Ada eje kwarto mi kanyan time. Alam ta sukatam. Sakbay amapan ni Paribadaw. Awan ka diti planom nga agawid, Maray. Di mo ka di kayat nga agyanak pa'y dito, Maray. Kayat ka, Maray. Ngam nasao ni Kwarog. Nga imbaga ka no ni Kabadong abiruken na tiribulto ni San Jose a Patron Saint tayo. Kasanon, no umay tipade, kat na buong tiribultaw. Naulawa talaga ni Badong. Pati ribulto nga awan basol na, iraman na iti kinabartek na. Ay, kanayon na kano amapan kiddawan at tulungan na amang kiddaw ka ni Apaw. Nga agawid ka kumad. Jay kinabartek na ati ikatin na tapno agawid na. Saan kat atila pagkidkidawan na. Agmauyong atalagan ni Badong. Nakita ka na panmanen ni tatabadong ije kapilyang kay. Sino katam ka din ti dakal aribultaw iti basay? Unang kay. Sayang agpaiso no buraken na. Paiswin na nga tati imbaga na. Nalabit Apay nung mapantaan na waay no pagaramidan na iti maditiribultaw. Ay, intaman. Sayang nga agpaisuno burakan na. Ay, unay kat ni Paribadungan. Ay, anggal. Di ka di ammo tiyan ni nanatuyang. Ay, kwa, diyak mo. Ay, masigurado ka no agbaliw ni Paribadaw. Agsubli Intang harutan ni Tia Kapilyang kail. Ang mga no dadailan ni tatabadong tiribultaw.
Itam ka din ni Tata Badong Angkay. Ah. Antay ti sangot ti ribulto, ha? Ay, darasam, ngam santang agpadlaw. Agyan ta iti sikigan na. Tapno manggagkan makita ta ti aramid na. Sige, Angkay. Agarudok ta. Ta sidigmet ti ayan na. Sige, agarudok ta. Dito, sidigtan. Dito ta. Sika abasay aribultaw. Apa sika ti adda ditoy. Ah. Where is your father? Ayan tayo dakol aribultaw ni tatang mau. Ay, mauyong ka pare. Ah. Ama na ayamot na jacket. Isumot lang ti ribulto. Apay, saan na nga anak na itay? Bas-basi, mate. Naa. Gaputa basbasit anak naan. No kayat mo nga agsubli nito yang. Ay agbaliw ka man. Saan atila papabasulam? Adakan ka ti solusyon. Tapno agawid nito yang mo. Just kika. Nay. Apay, pudno ka day. Ano agbaliwak? Sangputan na kan. Day tatimbaga na. No agbarte-barte kalata. Talawan na ka. Mali, agbaliwak nga ruday. Tapno awidan nak nito yang kaw. Ala. Agbalbaliw ka nga ron. Ay, tatabadong. Ado ti mapukaw mo. No kanayon ti panagbartek mo. Agbaliw nga, tapno agsubli nito yang mo. Ala, sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.